Kardom Nilimonjerong Pipi Pinibirta Arjuponitha KFA Tingkua Song Ningkan Crazy Artakile Song Amahangke Tek Arni Farmers Growth Center Dipualong Katalon Port Matijong ni Paitok Arni Farmers Growth Center Dipualong KFA Tingku Aruatum Song Amahangke Tek Ningkan Crazy Kele Mahangke Tek Arni Katalon Pon Song Amahangke Tek Katalon Pon Song Apan Kapanong Ahim Dr. Tuliram Ronghang Ari Dengpen Pangthan Pon Lapen doctorate degree ka chepalong dunapon alang liphantamit archupon mayalong kachotiki pen alikilong KFA atum kachotiki arada phan kirabji Karbi Anglong Autonomous Council pen ason kachotiki ponji asonamung tractor pen chenglok langa oke pangreng inkia oke pangreng lahai huyason Dr. Tuliram Ronghang pen mesen alamthe thanpon labang mayalong Karbi Anglong Autonomous Council ACM Dr. Tuliram Ronghang MSc Richard Togbi MSc Ramsing Timung Karbi Language Board Chairman Longsing Teron Jakas Chairman Khorsing Teron KFMA Phu Dingku Inti Secretary Soron Singh Rongpi Anparda KFA Klembang Phubang Philapen KFA ahin aro tumpen Chetongdun B Park Wu Layata Lasi Lasolo Lason cipaduk lo pulon teh kadok weda un. Lasinon ke ceng siga mata adam na imbang ke. Government pancoton ding choke government ke ason tin anuit tin ma pachitang edeni. Nilike da tanwer lo government sakuli ke 1.5% basi doi lake anutin mangi pi adun elu. Sono taxi scheme poli thame non scheme nang le piglo wat pisitame a scheme amageli tumke alia contract along elu. Hala so scheme benefit nang people nang irrigation ayat la so lang pen li chuti ki dun hek nang po da hello government ke la si lai la long si li tum che paduk dun nai kon mai li government men ke rap tu no we kapajir la base farmer ne ka ki pen me thangal li ka chupede hek abang phot no phan sinong pondo si bang ke uwe ki be uwe lo be kon lo la pen ya homa biri ben parau yang khong la pen alang li pangreng pen asu pithibir mane ke haikurlong senior buket ada haikurlong buket lembom lo bidi ke koles long ta sakui dolo ha sapi bangke ason si ke pangreng pen inuna bangke fishery pen lang ok pangreng pen inuna bangke la inki hoka pangreng pen mai si pinya alak tu masin no pinong la pen ni pandana bang pen kan farmasi si pen bisa ko aman pen nang mangi pulong la pen ke ni pan si no ni pandana pulong pulong bos ini kamu pen apa mais bin Singhasona Havar United Pentecostal Church NEI Karbi Hymnal Release Ajaimek Padopon Matijong ni Phai Phor ni Singhason Local MSC Mate Karbi Anglong Autonomous Council EM Agriculture Land and Revenue Omor Singh Tisolapen Achor Sangpi Nirola Phangchopi ACS Karbi Anglong Autonomous Council Secretary Atum Ari Dengpen Langparpan Amondoli Babu Milik Arong Arnam Aluthui Kimi Kangpu Pon Lapen Charlie Ahemate School Ahem Kimi Kikim Ponji Aphan Long Esitame Somponlo Bangsuang Maya Long Kache Tongdun VDC Chairman BLCC Chairman Rongasar Khonsing Timung Pendanglok Rongara Datum Chetong Dunsi Ningkeme Pen Church of Harman Aphan Pura Secretary Ari Dengpen Kerap Sitame Pipa Jirpon Manjapen Juneson Rongpi Karbi Anglong News Nam Aluna Thui Ladak United Pentecost Church Atum Niliphan Nachuning Rilo Niliphan Nang Chotoilo je ladak luna thui nang sopa pitha pulo lasu patang piat si pini kang pulo isi program la pen isi program mangke karbi kuki labang suka charbo hut dak lang parpan hawar high school dak dak towara du lang parpan along si poner lo dia dak osomara tumda do sitame school penene ke chali jipan ho keloring ring an sedam nang ko masih dang rato na chole we bas school wan kilo ta men nga building wan un eda je po nang litumbang si labang su ahem kado we school bang nang litum si chepar jap nang popo si dagong asor don si chepar jap pen si ningkan si hini bang ke methang dum si chebor ipon si non
Covid ake sopen ka chepa jogja puthak dong mukak thongnok be kole chalong chirok tok asai kedeng pon mati jong ni phai phor ni dong mukak thongnok be kole chalong COVID-19 ake sopen ka chepa jok ponji aphan chirok tok amai kangni pon Bangso Amayalong, Additional Deputy Commissioner, Rajeson Teranga Hinpen, Karbi Anglong Arlo, 100% COVID ang prim, KN8 nang jialam, pachini pon. Athe, lasoang prim enlote, COVID ake sopen, chipa jok pon long pupusi, labangso chirok tok Amayalong, chithan pon. Labangso chirok tok Amayalong, KSA Hauragat Regional Committee, Lokhimon Kardom atumpen, Boro Community lapen, Dokmoka Press Club atum sitame chitong dun. 19 na kiso abiji bang batahini ene lo lasi laso ke endet penili bang gen opran ta melo lasi kadu kawe phanda NGJ fansi nilihin pen kichuneng ri pen pachini pa sodak lah lo nang lijong si NE kulote mu nang lijong si covid long lok pen komane phan jong si laso covid ki unlo pulote nang lifan ada ya son nang dokogi lasi kadu kawe ta laso covid ta vaccine mang ke NSC ke me pusi nilihin pen chuneng ri lo kardong Dongkamukam langhan pathua klamalong Karbi Anglong Labor Union asaihem kangpupon. West Karbi Anglong Dongkamukam langhan pathua klamalong Karbi Anglong Labor Union asaihem kangpupon along Kachetong Manop Kramsa President Secretary Sonjoy Rongpi Santanu Rongpi Bidisar Kado Kavipen Bang Pharo isi sose ara chetong pen ing samjen pen bang somai pachun pon. Lapen Kado Kavita aningarong pen Labor Union asaihem ing pupon. Labang so asai kangpupon along President pen lam theke jaipon ke nilitum lebar asong lake chobai chokaya song kali ahok pet pensi claim dam ponsi lapen itumara datum kisung kiduk ke boy theklong pen kemesena warsai kai ke ta ke vanjia phansi tami bor ipon bomlo lapen ke kera datum ta nang chirap cheto dun pen ansu se ke pang tang pon thujia phansi tami nang chirap dun poputa ning chepat thepon dongkamukam pen dikonto tera Karbi Anglong News Bini itu dak West Karbi Anglong District Dongkamukam dak langhan along bini nilitum Labor Union West Karbi Anglong District Apartments nilitum bini office mate labangso asai hem nilitum pedopon nilo asi nilitum labangso pedopon along itu West Karbi Anglong District along nilitum dak ko long bangso tame sentena rangpi along si nilitum labangso asai hem nang pudon nilo Public tumhanta rat tumhanta cherap chetoji pusi nili na tuben isi panthekni puja agarmu dokolo enke cherap chetoji phan puloti nili tum kai advice pibang edolo tum dag SN advisor wala li pamon than lo president ba li tum advisor ason se do nahi pusi advisor tum dopon po advisor dosi bidi sure tami tum biar po pusi